Salama sitamu kaboro lako kita solanasang. Salama sitamu lampa ananungan toraya. Tanggala sang pulo bulan enan tahun 2020 apa. La tabasa siala tanannung tu kadanna buang matua. Tapasakka penanta ta masambayang. O ambe sumpu memaselan suruga. Lan melambi totemo rampokan ungkurre sumanga tumintu pak kamasemi lako kaleki. Mang kamokan mi ben attu baru lakine umpogau tumintu pengkarangangki. Pa abungana laki basa si laki nannu tu kadammi tunduikan ni opuang matua naya tu kadammi laki basa lan maisura madatu. Laki tandai tu batonanna siake pogau lan allo katuangki. Pagarri imi tumintu sala budangki mitarima kante mangando langan olo malabi mi lan sanganna puang Yesu puang pelabak kasalangki. Amin. Ya tu Pak Basanta diala lamai kada ombo lako rasulu Yohanes pasal 20 angka mesa saya lako angka anan atau Wahyu 20 ayat 1 sampai 6. Kutiro pole mi misa malaika songlo dau malangi si toe gonting posi tanah lambe sia misa rante basi kapua. Na toi tunaga ula atua ia mutu diata bulituk sia diata patua batang sia narante basi sangsa abu taunna. Na pembuangan ni rokko posi tanah lambe anna lapa itu posi tanah lambe iato sia na pelakoi ca di kuah daan na papusa pole itu mintu bangsa saya lako ganna na tu sangsa bu tahun undin na pole to tai anna tang di rampanan sangat tu pakalan kutiro mitu batu pira-pira isungan kapayungan den tau no kok dao na di ben kuasa ma paolai salu sia kutiro pa tumintu bombona to dipoloi ulunna belanna mentoi lako apa nakatutonginna Yesu sia kadanna puang matua. Si ia tututang umpenombai olo-olo ia to sola rapang-rapang di podiatanna. Sia ia tututang untarima tandana diokidena batu dio limanna. Mintu tau ya tomai tuo sule nama parenta si sola Kristus sang saabu taunna. Apa mintuna tu tomate senga tai anna tuo sule saya lako ganna na sang saabu taunna ya mote tu kamali bangunan bunga ana mau pa sia masallo tu tonala bilanganna kamali bangunan bunga ana tai mo anna kuasai kamatean mak penduan tu tau ya tomai sangadinna ladadi tominanna puang matua sia Kristus sia lama parenta sola puang sang saabu taunna. Amin. Ya tu kadanna puang matua mang kata basa dipakondi la misa kada lan Kristus den kapataloan bersama Kristus ada kemenangan. Buda tuagan nenne urampoi katuanna torro tama patongan. Buda mondirangi sia ditiro umuaden tu dipakario-rio den duka tu digagai umpogau kamenomban sia den tu dipatei belanna umpatongan puang Yesu. Na tiro Yohanes tunaga ula atua iamu tu diata bulituk na rante basi malaika sang saabu taun masainna. Na potanda kumua taemo kapataloanna diata bulituk. Mangkato na dipambuangan rokkoposi tanah lambe sia dipalakoi tanda kumua da na papusa taun na puang matua. Diata bulituk tu dipungo sang saabu taun na misa duka tanda kumua attu yato yamu attu masai. Attu ya duka to nani di pamalimbangun sule tu to dipatei belanna kama patonganan lako Kristus. Anna mak parenta si sola Kristus sia taemo nala unnolai kamatean mak penduan batu kamatean masai lako. Apa ia tu tahu sengana tae pana di pemelimbangun saya lako ganna sang saabu taunna. Di surah duka kumua
La dirampanan sangatu tu diata bulituk. Batuanan na kumua. Moy na dirampanan apa tontong digurisan tulalanna. Moy na male umpapusa to mapatongan. Apa tae kamatotoranna untaloy tu to osatuan kuasanna Yesu. Belanna mangka mo tu puang Yesu untaloy tu diata bulituk. Lan puang Yesu diniun napa kapataloan. Ya tu diata bulituk tontong bang male umpapusa to mapatongan. Apa tae patalona umpapusa ki ketontong ki tuo lan kuasanna Kristus. Sia tae pak belana usak kalangan ni kareba kamasokanan di pak paisanan. Ia mo tu mendadi kaparan nuanta lan pasanan pak akamaya. Belanna kuasanna Yesus Kristus. Tu tontong umpamatoto ki. Belanna ia tu to tontong usatuan kuasanna puang matua. Manasa toyang diome kalena tu persona di ata bulituk. Katuanna to maksatuan lako Yesus tontong siria kamarampasan sia tuo lan kapataloan. Amin. Mai komi ta masambayang. Ambe kidau suruga kurre sumanga teattu mang kami bengkan umbasa sia unnannung itu kadami. Tunduikan lan mintu allo katuangki angki tuo situru pak poreammi tuo bantang mak patongan sangami tu tontong kipudi sia kipakalabi dak kisepang lakolalanna di ata bulituk. Tunduikan opuang pena masallo kitontong matoto lan mintu penggaurangki kipasitende pak poreammi. Pasak kemokan opuang matua lau patarru itu katuangki semintu agan pengkarangan mang kami bengkan si misa-misa. Na mintu na to kipogau umpakalabi sangami. Si adai kan opuang matua tuo bantang lan kapatonganan untingayo tema rupa-rupa petoba lan tekulla kipatulako. Parangimi tu pangandoki opuang matua kurian sumanga kilako olo malabimi belan na mintu na to kiangkaran tetelan sanganna puang Yesu puang pelabak kasalangki. Amin. Siulu solanasang pada mo kalandona tu pak nanunganta temalambi ate puang matua tontong upasak keki lan mintu allo katuanta.